boss Bwaire. Wapi nduru ya boss Wainaro? Atokia bumurega. Mwathani arogocwo. Atwera guoko tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii atumia muri afata. Tawe ugure kuri ucio ngimwira we wafatana ni ngatho ni guka. Thank you so much. Nitwende ndegia kanya kage gagucokia ngatho no ndigwiciria no njarie itakwirite ni ngatho. DG, thank you so much. Mheshimiwa Gathoni wa Mucoba, thank you. Alice Ng'ang'a, thank you. Murata wito Anne wa Muratha, thank you so much. Andu aya ndiramahuriire thimu na last minute na mwatutea tainoro mwetikira guka na ndugamite hane ndikite muno tondu ndugamite ciande-ini cia mutumia uria wambiriirie session ya Inoro FM Mheshimiwa Gathoni wa Mucoba tiganiwe wagithondekire muthingi mwega wa Inoro ithu tutingire haria twitaga mucii kana tiguo. So thank you very much, nitukenete muno onawe umire o kuria umire nie ndirakinyete guku muthenya wa ira na he mutumia urakinyete araire guku aranjira wagitonga na karongora kiharo ni ngurara nigetha ngaoka nigetha tucemanie na inyuĩ. So thank you so much. Nie njitagwo Ngatha Gatanga wa Njiko wagitonga ndikwaria muno tondu ni ndicoka, but thank you wagaitho. Thank you muno atumia muri abata muno na ni ngatho ni tondu ni inyuĩ mututongoretie na ithuĩ tukite uguo tumunyitite tondu ni turamenya mwi mbere itu tutikura. Thank you atangathi Inoro FM, good job, thank you muno tondu tiganio ona ni ndingimenya ndi munene niguo. So thank you so much, God bless you. Ni tukenete muno reke itubirinde iro cio nge tubirinde umuthi twikire twaraba ndumura twikire twaraba ona twenda kuruta iratu turute githe tiguo. Thank you so much and God bless you.